y'urwego rw'ubukerarugendo bw'u Rwanda muri rusange. Reka inkuru tuyibaze Ishimwe Patience. Abasura u Rwanda umunsi kundi mu rwego rw'ubukerarugendo bavuga ko kubona aho bacumbika biborohera bagereranije na bimwe mu bihugu baba barasuye. Our accommodations, we work through a travel agent. It was easy to find. Icumbi ryacu twaribonye mu buryo bworoshye tubifashijwemo n'utanga serivisi zo gutegurira abantu ingendo, kandi twishimiye cyane uburyo badufashije ndetse nabo bishimira ko tuje mu Rwanda. Ibintu byose byari bisukuye, harimo serivisi yo kumesa imyenda n'ibindi byose waba ukeneye. Navuga ko ibyo baba basabaga byose babikoraga kugira ngo ubone ibyo ukeneye. Laundry and anything you want, I mean, they make it happen. Me, someone who comes from Europe, you see. Nk'umuntu ukomoka i Burayi haba hari amahoteli meza. Iyo uje mu Rwanda naho uhasanga amahoteli meza, ariko noneho afite akarusho kugaragaza umuco waho mu bwiza n'imiterere bya hano ndetse n'ibikoresho bikomoka mu gihugu. Aesthetics and local materials. Imibare y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB yerekana ko mwaka ushize 2025 abasuye u Rwanda biyongereho 9% ugereranije n'umwaka wabanje, bagera kuri 1,490,090. Icyo gihe abarenga 61,000 rwakiriye bari bitabiriye inama n'ibikorwa mpuzamahanga n'ibyo ku rwego rw'akarere bigera ku 165. Abashoye imari mu rwego rw'amahoteli n'amacumbi bavuga ko yari amahirwe abatera imbaraga zo kongera ubushobozi bwo kwakira benshi kurushaho. Navuga ko ibyumba twabyongereye byavuye ku byumba 78 bya 68. Nk'ubu ngubu hari nk'urugero nka hoteli yacu y'Igisenyi ya Serena ubiruzuye ntiwagishakaho icyumba kubera iki? Ni bya mpamvu nakwezi inama ziberayo, ba mukerarugendo benshi biyongera, noneho ugasanga ibyumba byacu bihora byuzuye. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare ya 2018 igaragaza ko icyo gihe mu Rwanda hari ibyumba by'amacumbi birenga 10,700. None ubuye kugeza mu kwa gatandatu uyu mwaka itangwa n'ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera igaragaza ko bimaze kurenga 2027. Impuguke mu bukungu John Bosco Kalisa avuga ko inyungu zo kwagura ubushobozi bwo gucumbikira ba mukerarugendo zigera ku ngeri zinyuranye z'abaturage. Iyo urebye amahoteli nangwa ubukerarugendo maze gutanga akazi kangana n'320,000 ku banyarwanda. Ibyo byose rero bifite ingaruka nziza ku bukungu bw'igihugu, kandi biragaragara muri sekiteri zose. Burya iyo amahoteli akora neza bitanga umusaruro mwiza mu zindi, ari inganda, hari ibituruka ku buhinzi, bigira byo bita backward and forward linkages. Ari ukubona akazi ariko n'ibyo ahinga n'ibyo agura byose ari abakerarugendo basiga amafaranga menshi mu gihugu, kandi noneho n'igihugu kigafasha guteza imbere bya bikorwa remezo bifitiye umuturage akamaro. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera PSF Rwanda Chamber of Tourism Jackson Hakiza avuga ko hashyizwe imbaraga mu guteza imbere n'ishoramari rikomeza kuzamura urwego rwa serivisi z'ibyumba abasura u Rwanda bashobora gucumbikirwamo. Si n'umubare gusa, ahubwo tureba noneho n'ibijyanye n'ubwiza na standards. Tubona rero ishoramari rikomeza kuzamuka kandi hakazamo investment zo ku rwego rwo hejuru. Twavuga ko ni 5-star ecologies, 5-star hotels, ariko ikindi navuga ni uko turimo kubona international brands z'amahoteli ziyongera mu gihugu cyacu. Wenda hari izo tuzi zageze mu gihugu mbere, dufite Radisson, dufite Marriott, ariko nk'uko mwabibonye ngira ngo n'umwaka ushize Movenpick yarafunguye muri Kigali. Twabonye The Pinnacle Kigali nayo yarafunguye muri Kigali. Twabonye Hemingways yinjira muri Kigali mu isoko y'ubukerarugendo mu gihugu cyacu. Wenda sinavuga zose ariko murazibona, tugiye no mu turere dutandukanye turabona ibyumba byinshi by'amahoteli byiyongera, ariko tukishimira yuko atari ibyumba gusa ahubwo na quality, urwego rw'ibyumba turimo kubona bihura n'icyerekezo high end low volume tourism, nicyo cyerekezo cy'igihugu. Imibare y'uru rwego kandi igaragaza ko kugeza ubu u Rwanda rufite ibigo bitanga serivisi zo gucumbikira abantu birenga 600. Muri byo harimo ibitanga zo ku rwego rwa hoteli na lodge z'inyenyeri 5 zigera ku 9 na 22 z'inyenyeri 4, naho 66 zifite inyenyeri 3 n'izindi zo ku rwego rw'umunsi yizi. Patience Ishimwe, i Kigali. Urakoze Patience Ishimwe. Hari abadukurikiye batwandikiye barimo Gisubizo Marc Ragli aratwumvira i Nyagatare Mimuri, ati nibyo koko amazi n'ubuzima, twishimiye uwo mugambi wo kunoza services zo gutanga amazi
turizera ko rwose zizashyirwa mu bikorwa neza. Undi watwandikiye n'uyu witwa Eric ati ni byiza kuba urwego rw'amacumbi rurimo gutera imbere mu gihugu cyacu. Undi watwandikiye n'uyu witwa Jean Pierre ati twishimiye iyo nama irimo kubera mu Rwanda yiga ku birebana n'iterambere rya internet. Ati turizera ko ibyigirwamo bizagirira akamaro abanyarwanda bose. Hanyuma reka dusoreze kuri uyu witwa Oscar twishimiye amakuru murimo kutugezaho. Mu kanya nitugaruka turabagezaho izindi nkuru dufite. Tubafite inkuru zivugwa hirya no hino ku isi, tubafite inkuru z'imikino ndetse n'izivugwa mu myidagaduro. Icyuma kimwe 500 bibiri igihumbi apo bine n'ikibiri gusa ubu ni mahoni nkajya hayo nk'umusaza. urajya hayo hakujya mu bitaro nureba nabo have bakujyana mu gituro. Mu gituro no gupfa birimo cyane da si ibanga. Icyo cyuma ngo ni icyama kimenya kuko ukigura ariko ugura urupfu kuko bucye cyonona ubuzima bwawe. Dufatanye twese duhashye iki cyago kimunze benshi. Tanga amakuru ku bakomeza gukwirakwiza inzoga z'ibyuma ku nzego z'ubuyobozi zikwegereye ndetse na polisi, cyangwa se uhamagara umurongo utishyurwa 9707. Twese hamwe intera ibe hehe n'icyuma. Abantu bafite ubuzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya EBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. Nibyo koko ikurire loto yakuzaniye Tenga Promo, aho fagitire zawe za EBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi. Kanda akanyenyeri 562 urwego yandikije muri Tengamara na Tenga Promo usabe fagitire ya EBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA, ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi. Tenga Promo, bamiliyoneri bubake n'u Rwanda wifuza. Icyitonderwa ni amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Iyo nkoresheje udushya ya Movit nsohoka uko nshaka. Udushya na Movit, iyi produit ivuguruye igura umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style iyo ariyo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukanye. Movit iboneka mu masalo yose na boutique zikwegereye. Movit, all day confidence. Muto ibaze shaka amasaha yo kujya kuri banki yamfashe nawe bakaba bafunze. Ubu ikirori cyacu aho gushya si twe duhiye. Ariko icyo ntabwo kikiri ikibazo kuko muri quartier dufite umu agent wa Equity utanga service hafi ya zose z'ingenzi twakenera muri bank. Wow, ibintu byacu ndumva byose bibaye mwa. Waruzi ko muri quartier uhahira wanahasanga umu agent wa Equity Bank akagufasha kubona service zitandukanye za banki, harimo kubitsa, kubikuza, kwishyura service zirimo amazi, umuriro n'ibindi. Ushobora kandi no gufunguza konti bikoroheye. Ntukagorwe no kubona service za banki kandi aba agents bacu barenga 5,000 biteguye kugufasha. Equity Bank, your listening caring partner. Inkuru zivuga hirya no hino ku isi. Ikigo cya Meta gifite imbuga nkoranyambaga za Facebook, Instagram na WhatsApp kirashinjwa gukururira abana bato kuri izi mbuga kandi kizi neza ingaruka bibageraho cyane cyane ku buzima bwabo bwo mu mutwe. Kuri uyu wa kabiri muri Oakland ni muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo hatangiye urubanza ruregwamo iki kigo cya Meta. Abashinjacyaha batandukanye baturuka muri leta zinyuranye hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bashinja iki kigo ko cyamenye amakuru y'uko ku mbuga nkoranyambaga zacyo arizo Facebook na Instagram hariho miliyoni nyinshi z'abana bafite imyaka 11 na 12, ariko ngo ntacyo iki kigo kigeze kibikoraho, ahubwo gikomeza gukora ibikorwa bituma abo bana baguma kuri izo mbuga ndetse n'abandi bashya bakazizaho. Uru nirwo rubanza rukomeye iki kigo kirezwemo kuva cyabaho, rubanza rushobora kuzagitwara amafaranga menshi. Uhagarariye Meta muri uru rubanza yabwiye urukiko ko abana bari mu kigero cy'imyaka 12 basanzwe kuri izi mbuga ari 100 bonyine. Yanashimangiye ko izi mbuga nkoranyambaga ngo zitabata abazikoresha bitandukanye n'ibivugwa n'abandi by'uko zibata abantu.
nyuma y'uko abashinjacyaha bavuze ko Facebook na Instagram zangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'ingimbi n'abangavu. Uhagarariye Meta yavuze ko aba bashinjacyaha ngo barimo kwirengagiza izindi miliyoni z'urubyiruko rugirirwa akamaro n'izi mbuga nkoranyambaga. Uru rubanza rurimo kuburanwa nyuma y'ikirego cyatanzwe mu 2023 na leta ya California ndetse n'iya New York. Baregaga bavuga ko hari amabwiriza menshi agenga ubuzima bwite bw'abakoresha imbuga nkoranyambaga yirengagijwe n'imbuga za Facebook na Instagram. Mu rubanza rugiye kumara ibyumweru bitandatu, leta zatanze iki kirego zirashaka ko Meta icibwa miliyari nyinshi z'amadolari ariko ikanavugurura imwe mu mikorere ya Facebook na Instagram. Mu rubanza rutangiye mu gihe ibihugu byinshi ku isi bikomeje gutora amategeko akumira abana batarageza ku myaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga zirimo n'isi za Meta. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Andy Burnham yavuze ko Ubwongereza buzakomeza gufasha Ukraine 100% nyuma y'uko Uburusiya butanze umuburo ko hazaba ingaruka zikomeye bitewe n'ibitero bya drone zakorewe mu Bwongereza ziherutse kugaba ibitero ku Burusiya mu mijyi itandukanye irimo n'umurwa mukuru. Ambasaderi w'Ubwongereza mu Burusiya mu Bwongereza yashinje Ubwongereza kugira uruhare mu gukomera kw'intambara imaze imyaka hafi 5 ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. Yavuze ko uko Ubwongereza bukomeza kwijandika muri iyi ntambara niko ikiguzi cy'ingaruka zayo kizazamuka. Muri iyi minsi Ukraine yongereye ibitero bya drone igaba kuri Moscow ndetse n'indi mijyi ya y'Uburusiya, cyane cyane ahari inganda zitunganya petrol n'ububiko bw'ibicuruzwa bicuruzwa kuri internet. Mu nkuru zivuga ku buzima, ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryaburiye ko icyorezo cya Ebola kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikigoye kukigenzura no kugikumira. Byavuzwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ubwo yatangizaga inama y'akanama gashinzwe gukurikirana ikibazo cya Ebola, aho impuguke zirimo gusuzuma uko icyorezo gihagaze n'ingamba zikenewe mu kugikumira ndetse no kugihashya. Muri iyi nama Dr Tedros yateguje ko ubwandu bw'iki cyorezo cya Ebola bushobora kurushaho kwiyongera ndetse aburira ko hari ibyago byinshi by'uko iki cyorezo cyagera no mu bindi bihugu cyane cyane ibituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dr Tedros yavuze ko hashize amezi 3 atangaje ko icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyadutse, ariko cyabaye ikibazo cy'ubuzima rusange giteye impungenge ku rwego mpuzamahanga. Gusa ngo kuva yabitangaza icyo cyorezo cyakomeje gukwirakwira vuba kandi ibyago byo gukomeza gukwirakwira cyane mu gihugu ndetse no mu rwego mpuzamahanga biracyari hejuru cyane. Igihugu cy'Ubushinwa cyo kirashaka kongera imbaraga mu ikoreshwa ry'ifaranga ryabwo ry'Yuan kuri uyu mugabane wa Afurika, ni nyuma kandi y'uko iki gihugu gishoye imari mu bikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi kuri uyu mugabane. Mu guharanira ko iri yuan rigira agaciro kuri uyu mugabane wa Afurika, ubu ibihugu byinshi byo muri Afurika biragenda bikoresha yuan mu buryo butaziguye mu bucuruzi bihuriramo n'Ubushinwa mu kwishyura imyenda ndetse no mu gukusanya imisoro imwe n'imwe. Impinduka Ubushinwa bushyigikiye cyane kandi bushyizemo imbaraga kubera ko bumaze imyaka myinshi bushaka kugabanya uruhare rw'idolari rya Amerika mu bucuruzi mpuzamahanga cyane cyane kuri uyu mugabane. Ubushinwa bugaragaza ko kugeza ubu ngubu aribwo bufite ubucuruzi bwinshi na Afurika kurusha ibindi bihugu, bityo bukibaza impamvu ibihugu bya Afurika byakomeza gukoresha idolari mu bucuruzi bikorana nabwo kandi ifaranga ry'Ubushinwa ariyo bakoresha cyane barangura mu Bushinwa. Reka mu kanya gato kagiye kuza tubagezeho amakuru avugwa mu mikino, tubafitiye n'amakuru avugwa mu myidagaduro. Twinjiye mu makuru avugwa mu mikino, reka twakire mugenzi wacu Peter Twagirimana atubwire ibivugwa mu mikino. Ego murakoze mwanafunzi, reka amakuru ari kuvugwa muri sport tuyahereye muri basketball, aho imikino ya nyuma ya kamaramaka muri championa yatangiye gukinwa. Ikipe ya APR Basketball Club yitwaye neza itsinda ikipe ya Patriote amanota 117 kuri 91, akaba ari mu mukino wa mbere wabereye kuri BK Arena kuri uyu wa kabiri. Nako kandi witwa Leonard Clay Landal umusore w'ikipe ya APR Basketball Club yitwaye neza muri uyu mukino
mukino atsindamo amanota agera kuri 40 wenyine bimugira umukinnyi wa mbere utsinze amanota menshi mu mukino umwe kuva iyi mikino ya Kamarampaka yatangira. Ubwo APR Basketball Club yaherukaga guhura n'ikipe ya Patriote ku mukino wa nyuma, ikipe ya APR yatwaye igikombe itsinze ikipe ya Patriote imikino 4-2. Tunabibutsa ko ikipe ya APR Basketball Club ariyo ifite ibikombe bitatu biheruka bya shampiyona. Umukino wa kabiri uraba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3:30. Nako kandi mu bagore nabo baratangira imikino ya nyuma kuri uyu wa kane, ubwo ni ku munsi w'ejo, aho ku isaha y'isa 1 z'ijoro ikipe ya Reg Women Basketball Club izakina n'ikipe ya The Hopes Rwanda. Mu yandi makuru ari kugenda avugwa nuko mu gihe habura iminsi 2 ngo hatangira imikino ya nyuma ya Sekafa y'abagore, uyu munsi ku isaha y'isa 9 hari buze kuba ikiganiro n'itangazamakuru. Iyi mikino ya Sekafa rero iraza kubera mu Rwanda guhera ku munsi wo kuwa gatanu tariki 21 izageze ku itariki 31 Kanama. Akaba rero iyi kiganiro n'itangazamakuru kiri buze kubera kuri Ferwafa. Ubwo ikindi nuko ikipe yitwaye neza muri iyi mikino ari nayo ibona itike yo guhagararira akarere ka Sekafa muri Champions League ya Afrika mu bagore. Uyu mwaka iri rushanwa igiye guhuza amakipe 10. U Rwanda ruzaba ruhagarariwe n'ikipe ya Rayon Sport ibarizwa mu itsinda rya mbere. Mu yandi makuru kandi akomeje kugenda avugwa ku munsi w'ejo hashize nibwo twamenye amakuru aho ikiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryemeje ko ikipe ya Mukura Victory Sport isimbura ikipe ya APR Football Club mu irushanwa rya Super Coupe. Iyi Mukura yabaye iya gatanu mu mwaka ushize w'imikino muri BK Pro League, ikaba ariyo yasimbuye APR yikuye mu irushanwa. Iri rushanwa rero izakinwa n'amakipe 4, aho imikino ya kimwe cya kabiri izabera kuri Kigali Pele Stadium kuwa 4 tariki ya 27 Kanama, aho saa 9 Kiyovu Sport izahura na Mukura, mu gihe saa 12 n'igice ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Police Football Club, mu gihe umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru tariki ya 30 ku Kanama, aho guhera ku isaha saa 9 nawo ukabera kuri Kigali Pele Stadium. Ubundi nabwo byari bisanzwe ko Super Coupe ikinwa hatarimo ikipe nimwe yatwaye igikombe, gusa APR yatwaye byombi, yaba shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Uyu mwaka nabwo yitabiriye. Yandi makuru kandi ikipe ya AEK Athens yo mu Bugereki ikinwamo n'umunyarwanda Hakim Sahabo yaraye inganyije na Levis Sophie yo muri Bulgaria mu mukino ubanza wo gushaka itike ya UEFA Champions League. Akaba ari umukino wabereye muri Bulgaria banganya ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzaba kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Byumvikane ko ikipe ya Hakim Sahabo iramutse yitwaye neza yahita yerekeza mu mikino ya nyuma ya UEFA Champions League. Uyu munsi kandi ikipe yindi ikinwamo n'umunyarwanda Joy Lasse Michels ya Sabah Football Club ku isaha saa 3 z'ijoro irakina na Apoel Beersheva yo muri Israel, n'ubundi nabo ni mu gushaka itike ya UEFA Champions League. Mu yandi makuru kandi uyu munsi hari imikino ya gicuti itegerejwe hano mu Rwanda, aho mu kanya gato cyane ku isaha saa 2 z'igitondo ikipe ya Kigali FC cyangwa se yahoze yitwa ya AS Kigali irakina n'ikipe ya Gorilla Football Club. Nako kandi mu yindi mikino ku isaha saa 9 ikipe ya Mukura Victory Sport irakina n'ikipe y'Amagaju kuri Kamena Stadium, no mukino wa gicuti. Indi mikino itegerejwe naho ikipe ya Sunrise iza gukina n'ikipe ya Etoile de l'Est, akaba ari umukino nawo ubera kuri stade ya Sunrise ku isaha saa 9. Ni nako kandi ikipe ya Rayon Sport ku isaha saa 12 kuri Kigali Pele iza gukina n'ikipe ya Al Ahly Wad Madani yo muri Sudani. Reka nitse ze tujya hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda naho hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Ikipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia yamaze gushyira miliyoni 45 z'amayero ku meza. Iyi kipe irifuza gutwara rutahizamu w'umwongereza Oli Watkins usanzwe ukinira ikipe ya Aston Villa. Watkins w'imyaka 30 nawe arashaka gusohoka mu ikipe ya Aston Villa akajya kugeragereza ahandi, cyane ko amaze imyaka 6 yose ari mu ikipe ya Aston Villa kuva muri 2020 yakiniraga iyi kipe, yayigezemo avuye mu ikipe ya Brentford. Gusa byitezwe ko ikipe ya Aston
Aston Villa itari buze kwakira ubu busabe bw'ikipe ya Al Hilal, cyane ko na bubiri bwari bwaratanzwe mbere iyi kipe yari yagiye ibusubiza hasi. Ku bindi kandi umukinnyi Jamal Musiala w'ikipe ya Bayern Munich yongeye kugwa igihumure mu mukino wa gicuti. Ikipe ya Bayern yatsinzemo Heidenheim ibitego 4-2. Ibi bibaye kandi nyuma y'iminsi 3 yonyine yarayagize iki kibazo. Gusa nyuma y'uyu mukino uyu Jamal Musiala abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yaje gutangaza ko ameze neza, ndetse ashimira abakunzi be bamwohereje ubutumwa bumuhumuriza, ndetse avuga ko abaganga bari kumwitaho. Ni nako kandi mu yandi makuru ikipe ya Newcastle United yinjiye mu rugamba rwo gushaka umukinnyi wo hagati mu kibuga. Kuri ubu iri mu biganiro na Nico Gonzalez, akaba ari umusore w'ikipe ya Manchester City. Newcastle yagurishije Bruno Guimaraes mu ikipe ya Arsenal ndetse na Sandro Tonali muri Tottenham Hotspur. Kuri ubu rero irimo irashaka abandi bakinnyi bazayifasha hagati mu kibuga. Tugenda dusoza, reka ngaruke ku mikino iri bube by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi, aho muri shampiyona y'igihugu ya Espagne La Liga ku isaha y'isa 3 ikipe ya Atletico Madrid iraza gukina n'ikipe ya Malaga. Muri uyu mukino umutoza El Cholo w'ikipe ya Atletico Madrid Diego Simeone yavuze ko atari buze gukoresha umukinnyi Julian Alvarez ukomeje kwivumbura cyane ko ashaka gusohoka mu ikipe ya Atletico Madrid. Nako kandi undi mukino utegerejwe naho ikipe ya FC Barcelona ku isaha y'isa 2 z'ijoro iraza gukina n'ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri, aho baza kuba bakinira igikombe cya Joan Gamper. Akaba ari igikombe ikipe ya FC Barcelona itegura, akaba agikinwa mbere yuko batangira shampiyona. Warafunzi reka mbe dusoreje aho ngaho, ubwo bindi ni mu makuru n'ibiganiro byacu bitaha. Urakoze cyane Peter, umunsi mwiza. Umunsi mwiza. Reka noneho twinjira mu nkuru zivugwa mu myidagaduro mu masegonda make. Reka twakire mugenzi wacu Davis Manzi. Davis, tubwire ibivugwa mu myidagaduro. Urakoze cyane mwanafunzi. Reka mu myidagaduro duhera no mu Rwanda, duhere ku muhanzi Muheto abenshi bazi ku mazina ya Bitre. Kuri ubu yashyize hanze urutonde rw'indirimbo zivanze ibizwi nka mixtape. Iyi mixtape rero ya gatatu ifite igisobanuro cy'umuraperi umaze kubaka ibigwi wifata nk'umwami mu njyana, ari nayo mpamvu yayitiriye Mutara muri rusange. Iyi mixtape iri indirimbo zigera ku 10 zirizo yakoranye n'uwitwa Kid from Kigali, ndetse n'indirimbo yakoranye na Red Ink yitwa Nzagukumbura. Mbibutse ko mu mwaka wa 2020 nibwo yasohoye EP cyangwa se urutonde rutoya ibizwi nka extended playlist ya mbere yitwaga Shpida. Mu mwaka 2020 nanone asora urutonde rw'indirimbo zivanze bizwi nka mixtape ye ya mbere yitwaga Muheto. Kuri ubu rero imyaka ibaye 2 uyu Bitre akora ibaye imyaka 2 kugira ngo abashe kugera kuri extended playlist yitwa Mutara wa gatatu yashyize hanze. Ubwo abantu bakunda Bitre bajya kwireba kuko iri indirimbo zigera ku 10 kandi nziza cyane. Dukomereje ahandi hose akomeje kugera avuga amakuru muri rusange muri Afurika. Umuhanzi w'icyamamare wo muri Benin witwa Angelique Kidjo yahawe inyenyeri yo kuri Hollywood Walk of Fame mu rwego rwo gushimira uruhare rukomeye cyane agize mu muziki wo ku rwego mpuzamahanga. Umugabo watumye atwara ibihembo bya Grammy ndetse n'uruhare rwe mu muziki rumaze igihe kinini cyane muri Afurika. Uyu rero witwa Kidjo yahawe iyi nyenyeri mu cyiciro cy'abahanzi b'umuziki, ndetse aba umuhanzi wa mbere muri Afurika ndetse n'umwirabura wa mbere ukomoka muri Afurika uhayewe iri shimwe rya Hollywood Walk of Fame. Ubwo ni ishimwe kuri Afurika ndetse n'ibyishimo kuri uyu muhanzi witwa Angelique hariya muri Benin. Nkomeza mbabwira andi makuru agezweho i California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aherereye headquarters cyangwa se ibiro bikuru bya YouTube byatangaje ko guhera tariki 24 Kanama 2026 amashusho maremare bizwi nka long form videos azajya barwa ko yabonye views. Ako kanya rwose umuntu agikina kuri video ye. Ayo ni amavugurura mashya yagaragaye ku rukuta rwa YouTube cyane. Ubwo tariki 24 Kanama 2026 abantu bazatangira kujya bakanda kuri video yaba ari ndende cyangwa se ari ngufiya ihita ibona views ako kanya. Mu magambo make no kuvuga ngo tariki 24 Kanama umuntu atangira gukina video ako kanya izajya ibarwa nkaho yatanze views ku muntu ukoresha urwo rubuga rwa YouTube.
reka mbabwire ko Davido yagarutse ku mpinduka ziri kuba ku isoko ry'umuziki mu Bwongereza ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Davido yavuze ko rwose kuba abantu mu bihugu batangiye kumenyera cyane abahanzi bo muri Afurika cyane cyane bo muri Nigeria ku buryo gukurura abantu mu bitaramo bitakiri nk'uko byahoze. Yavuze ko yifuza kubona abahanzi bagenzi barimo Burna Boy, barimo Wizkid, barimo n'abandi batandukanye bakomera ku ruganda rwabo rwo muri Nigeria mu myaka iri imbere nk'uko babigenzaga. Avuga ko kera bari bafite isoko rikomeye cyane mu Bwongereza ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri ubu gukurura abakiriya cyangwa se abakunzi i Londres ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugenda bigabanyuka cyane ugereranyije n'imyaka yashize. Akabwira abagenzi bati nyamuneka mufashe tugaruke muri Afurika iwacu, by'umwihariko abanze babone agaciro kacu, ubundi tubone kuzongera gutera intambwe dusubira mu Bwongereza. Reka nitso gato cyane dukomereza n'ahandi hose. Wamereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanzi w'icyamamare Kanye West benshi bazi ku mazina ye nk'uko yabyise, arateganya gukora ibitaramo bibiri mu Burusiya, akaba agiye kuba umwe mu bahanzi bakomeye cyane batari bake bagiye gutaramira muri icyo gihugu kuva cyatangira igitero simusiga kuri Ukraine mu mwaka 2022. Ye rero azataramira ahitwa Gazprom Arena i St Petersburg, aho ni mu Burusiya tariki 10 ndetse na 11 Ukwakira umwaka 2026. Biratangaje cyane, amatike bitaramo bye arimo kugurwa cyane aho ngaho mu Burusiya. Abandi bahanzi barimo witwa Tiger, barimo Akon, barimo Jason Derulo nabo bakoze ibitaramo mu Burusiya kuva bwatangiza intambara ku gihugu cya Ukraine. Bameze mu yandi makuru avuga aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanzi Celine Dion yatangaje ko yahisemo kongera gukora ibitaramo by'igihe kirekire kugira ngo yereke urukundo rwe abafana be ndetse ko yaranabakumbuye. Uyu muhanzi kazi arateganya gukora ibitaramo i Paris bigera kuri 16 ndetse n'ibitaramo 10 i Las Vegas. Ni ukuvuga ngo guhera mu mwaka wa 2026 Nzeri kugeza Gicurasi umwaka wa 2027 akora ibitaramo bigera kuri 26 byose. Celine Dion ufite imyaka 58 kuri ubu ari mu myiteguro yo kongera kugaragara ku rubyiniro nyuma y'imyaka myinshi, aho byatangaje ko yari arwaye, ariko kuri ubu akavuga ko yamaze kubona akabaraga keza cyane ku buryo yakora ibitaramo byinshi kandi igihe kirekire. Ikiri makuru avugwa hirya no hino mu myidagaduro, Shakira yiyemeje gutanga $1,250,000 by'amadolari byo kubaka amashuri mashya mu gace ka Colombia katewe n'umutingito. Uyu n'umuhanzikazi w'icyamamare ukomoka muri Colombia, yiyemeje gutanga aya mafaranga kubaka amashuri hari iwabo muri Colombia, by'umwihariko abantu barizi ko aka gace harimo agace kashenguwe cyane n'umutingito ukomeye. Uwitwa Madonna ndetse na Taylor Swift, kuri ubu rero Madonna ni uyoboye abahanzi bataniye ibihembo byinshi bya MTV Video Music Award 2026, afite nomination cyangwa se yahiswemo inshuro zigera kuri 11, akurikiwe n'umuhanzikazi Taylor Swift ufite nomination zigera ku 9. Madonna rero ukora injyana ya pop ari mu bahatana ibihembo bikomeye cyane birimo Artist of the Year cyangwa se umuhanzi w'umwaka ndetse n'ufite video nziza y'umwaka. Ibi byatumye umubare w'ihembo bya MTV yigeze guhatanira mu mateka bigera kuri 82. MTV Video Music Award 2026 bizatambuka imbona nkubone Los Angeles tariki 27 Nzeri 2026, ubwo abantu bitegure kuzabona Madonna yitwara neza cyane muri ibyo bihembo. Umuhanzi w'ikirangirire ukomoka muri Puerto Rico ni Bad Bunny agiye gusoza urugendo rwe rw'ibitaramo ku isi, akora ibitaramo mu gace k'iwabo muri stade yitwa San Jorge ariya mu gihugu cy'iwabo. Ibi byemejwe n'abamwunganira muri rusange ko azataramira hariya iwabo ari n'asoreza urugendo ruzenguruka isi tariki 22 ndetse na tariki 23 Kanama 2026. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane muri rusange, iwabo bakaba bamutegeranyije amatsiko menshi cyane. Ngenda soza mwanafunzi, umuhanzikazi Elian Goodling yareze ikigo cyahoze kimurwana mu Bwongereza, akavuga ko hari amakimbirane y'inyungu ashingiye ku isano ikigo cye cyari gifitanye n'icyitwa Live Nation nk'uko bigaragara mu nyandiko z'urubanzwa zabonywe n'ikinyamakuru nyesha iyi nkuru cyitwa Rolling Stone. Mwanafunzi urakoze Davis, umunsi mwiza. Agenda gushimira. Natujye gusoreza aya makuru twabashimiye ko mwakurikiye. Twabwiye ko mu nama nyafurika yiga ku miyoborere mu bijyanye n'amazi, isuku n'isukura, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko ikibazo cy'amazi muri Afurika giterwa n'imicungire itanoze y'ibikorwa remezo, bityo
agasanga hakenewe inzego zishoboye kandi zitanga igisubizo kirambye kuri icyo kibazo. Dusoreje aya makuru, mwakoze kutwumva, ndashimira bagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Thierry Ruzindana yadufashe ku buhanga bw'ibyuma, Edouard Mudahinyuka arimo kugenzura gahunda za Radio Rwanda. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi, ku isambiri turabagezaho andi makuru mu buryo bw'icamake. Igitondo cyiza. Hagamijwe kurengera ubuzima n'umutekano by'abaturage, kuva ku cyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2026, ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda, Rwanda FDA, cyafashe icyemezo cyo gufunga inganda zikora ibinyobwa bisembuye ndetse no gukura ku isoko ibinyobwa byazo byakozwe mu buryo butujuje ubuziranenge. Icyo cyemezo kandi kirareba n'ibinyobwa byo muri urwo rwego bitumizwa mu mahanga. Rwanda FDA iributsa ko kutubahiriza amabwiriza bizatuma hafatwa izindi ngamba ziteganywa n'amategeko. Urutonde rwa 10 rw'inganda zafunzwe ndetse n'ibinyobwa byazo byakuwe ku isoko: Hub Sharp Malt Business Limited ikora Asante Ginger Flavored Alcoholic Drink na Asante Banana Based Alcoholic Beverage. Ryoherwa Banana Wine Limited ikora akabaranga urwagwa A&H 019 Banana Based Alcoholic Beverage na MNT5 Plant Flavored Wine. Ikosora Company Limited ikora Ikosora Ginger Flavored Drink. Hub Malts Company Limited ikora Feza Extra, Feza Gold, Hub Malts Black. Rwanda FDA iributsa ko ibikorwa byose byamamaza ibi binyobwa bigomba guhagarara ndetse n'ibyapa byamamaza bikamanurwa mu gihugu hose. Ishuri Kayenzi Supreme College riherereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Kayenzi, ribafitiye imyanya ikurikira: Multimedia Production, Accounting, Icungamutungo, Languages, Indimi, Math and Science, Stream 2, MCE. Sibyo gusa kandi tubafitiye imyanya mu cyiciro rusange aricyo troncome, amashuri abanza ndetse na inshuti. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 2344. Nuko ndumunyarwanda, nishema nuko ururimi rw'ikinyarwanda, ikinyarwanda cyanjye nzagusigasira. Menya, iga, vuga kandi unoze ikinyarwanda. Sobanukirwa uko wakwirinda n'uko wakosora amakosa y'imivugire y'ikinyarwanda muri tunoze ikinyarwanda. Gahunda mugezwaho n'inteko y'umuco. Ingoti y'umuco n'umurage w'u Rwanda, tubisigase aho turi hose, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Uyu munsi turagaruka ku makosa ashingiye ku mikoreshereze itaboneye y'inshinga kuba, ri cyangwa se kujya yongeweho amagambo mu rukundo cyangwa mu mvune. Muri kumwe na Musabeyezu Theogene. Vuga kandi unoze ikinyarwanda. Nibyo koko muri iki gihe mu kinyarwanda hakomeza kumvikana imvugo nk'izi zitaboneye zirimo amakosa y'imivugire nk'uko byumvikana no mu ngero zikurikira. Ahubwo iyo abantu bari mu rukundo nyakuri bumva banyuzwe n'uko bari. Umuntu iyo agiye mu rukundo aba asa n'utuye umutwaro. Murumuna we ntagikina, amaze igihe ari mu mvune. Mu bituma bamwe bareka umupira kare harimo no kuba mu mvune zidashira. Ese bene aya makosa terwa n'iki? Yakosorwa ate? Vuga kandi unoze ikinyarwanda. Izi nteruro koko zigaragaramo amakosa y'imivugire ashingiye ku gukoresha imvugo, kuba mu rukundo no kuba mu mvune zidasanzwe mu mivugire y'ikinyarwanda. Muri izi nteruro inshinga kuba iherekejwe n'indangahantu mu yakoreshejwe mu mwanya inshinga gukundana cyangwa kuvunika zisanzwe zikoreshwamo. Imvugo kuba mu rukundo cyangwa kuba mu mvune ni imiterere y'interuro zo mu zindi ndimi idasanzwe mu kinyarwanda. Ikosa rikaba kuzisimbuza inshinga gukundana cyangwa kuvunika zisanzwe zikoreshwa. Ni amagambo yahinduye uko ari
avuye mu zindi ndimi z'amahanga cyane cyane nk'icyongereza to be in love, kandi mu kinyarwanda atari yakoreshwa hakoreshwa inshinga imwe. Vuga kandi unoze ikinyarwanda. Mu gukosora interuro zatanzwe tuzagira tuti ahubwo iyo abantu bakundana nyakuri bumva banyuzwe n'uko bari. Umuntu uwo ari we wese iyo abonye uwo bakundana aba asa n'utuye umutwaro. Murumuna we nta gikina, amaze igihe yaravunitse. Mu bituma bamwe bareka umupira kare harimo n'imvune zihoraho. Vuga kandi unoze ikinyarwanda. Reka turangize ikiganiro tubakangurira gukomeza kuboneza ikinyarwanda mukoresha amagambo yabugenewe mu rwego rw'ikeshamvugo, uko mu mvugo ikwiye kandi iboneye. Uretse mu gusobanura ijambo riboneye, ntibavuga kuvomera inka, bavuga kuzidahirira. Ntibavuga kubura amazi kwazo, bavuga kurumanga. Turabashimiye. Sobanukirwa uko wakwirinda n'uko wakosora amakosa y'imivugire y'ikinyarwanda muri tunoze ikinyarwanda. Gahunda mugezwaho n'inteko y'umuco. Tunoze ikinyarwanda. Ewe shema nuko ururimi rw'ikinyarwanda, ikinyarwanda cyanjye nzagusigasira.